Maya payaldo po ning Ginu, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Tinipaya karing mete king katlong aldo sinubliyang nebye. Malalam at makaklak akatahimikan ing mimiral ning Sabado de Gloria. Alalang dekorasyon ding pisamban at alalang makasadya at makaplanong selebrasyong liturhikal. Ini panahon ning kapanayan nung nukarin ding talasalpantaya agkatandalang manalangin, migunam at mibayo king kapamilatan na naman ning sakramento ning pamangumpisal. Bilang pamagsadya king karelang pamakirake king pamagselebra king Pasko ning pamanyubling mebye. King kabengyan na ning Sabado de Gloria, kabang darawon tayong vihilya ning pamanyubling mebye o Easter Vigil, ing ausandang mother of all vigils, ining katahimikan, masaspak at magwakasya, king kapamilatan ning pamagkanta king Alleluia. Bilang pamipasyag na ikristo, sinubliyang mebye at insala migtagumpeya king karalumduman. Ingbiye king kamatayan. Ing Santa Iglesia magsayaya uling ing kayang Ginu, sinubliyang mebye ibat king kamatayan. Pero nanuyeng koneksyon daring Easter egg king Pasko ning pamanyubling mebye. Atin lang kasebyan ding minunang Romano. Omne vivum ex ovo, all life comes from an egg. Nung pigunaman tayo, ing Easter egg, simbolo ning sinubling mebye Kristo. Ing ebon ay epamispak, may ngari yaking batong kutkutan na ning Ginu, nung nukari niya mikabit ing kayang malakatawan inyang kildasde ibat king krus, ing kayang masya sa balat o eggshell, ang makasara at masakit ibuklat, may ngari yaking batong mibili ban isaraya ing kutkutan. May ngari neman ing pangas pak ning ebon king pamanyubling mebye, potang maspakya ing balat ning ebon at miyapsaya ing sisi, magumpisayeng metong abayong bye. Makanyan mo naman ing Ginong Jesus linwalya at sinubling mebye ibat king kutkutan. Daralan ing panibayo at alangangang bye para kay katamungan. Dakala salamat po king pamakaramdam. Pasibayo po iniing kay katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.